Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Endi shunday tushuncha bor, zikr deb atala. Bugungi kunda, ya'ni jum'a va'zi bo'la zikrning ahamiyati bo'yicha. Asal zikr bu esga tushirish deb atala. Kimni esga tushirish? Alloh taolani esga tushirish. Shak yo'q, albatta bu Alloh taolani esga tushirishda big zo'r ahamiyat bor. Eng foydali amallardan bo'lib sanala Alloh taolani esga tushirish. Imna bu Alloh taolani esga tushirish, bu Alloh taolaga yaqinayta. Qur'onda shusha zikr turida Alloh taolani esga tushirish bo'yicha ko'p o'rinlarda esga tushiriladi degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira" di. Alloh taolo aytadi. Al-Ahzab surasi 41-oyat. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolo aytadi, Alloh taolani ko'paytirib esga tushirigіз di. Ko'paytirib esga tushirigіз di, ko'paytirib zikr etigіз di. Eng zo'r zikrlardan bo'lib sanala bu namoz o'qish. Andara kela sunnat namozlari, andara nafil namozlari, andara bunday ertangi kechki zikrlar bor. Andara masjidga kelganda biz Alloh taolani zikr eta olamiz, la ilaha illalloh deb ayta olamiz. Bu tahlil deb atala. Subhanallohi, alhamdulillah deb ayta olamiz, Allohu akbar deb ayta olamiz. Biz uni tasbih tortamiz namoz o'qigandan so'ng, bu da zikrlarga kiradi. Alloh taolo aytadi: "Fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra." Al-Baqara surasi 200-oyat. Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda: "Qo'shan xo'sh tamomlang'ach deydi. Ya'ni qo'shni tamomlang'ach sizni Alloh taolani ko'paytirib zikr etigіз deydi. O'zingizning ota-onalaringizni zikr etgan kabi hamondan da ko'proq, qatorroq zikr etigіз deydi Alloh taolo aytadi shu oyatda. Shunday Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim." Qo'ysilari deydi Alloh taolani zikr etalar, bosqan kelish, o'tirgan kelish ham yotgan kelish deydi. Bunda Alloh taolo shu oyatda 3 положениеni esga tushiradi. Bosqan kelish, o'tirgan kelish, yotgan kelish. Bosqan kelish biz endi bosib turamiz, ya va'z silimiz, ya dars beramiz, ya esa biz endi qo'yadir boramiz. O'tirgan kelish biz endi dars olamiz. Ya o'tirib turamiz, ya yo'l etamiz endi. Yotgan kelish deganda esa biz yiqlarga jinamiz, esa biz avırtamiz. Mana shu 3 положениеni Alloh taolo esga tushirdi. Bosqan kelish biz Alloh taolani esga tushirishga tegish. O'tirgan kelish, yotgan kelish. Agarda biz shu 3 положениеda Alloh taolani esga tushirsak, Alloh taolani esga tushirgan bo'lamiz. Alloh taolo bizning ko'ngillarimizga tinchlik sola. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: Alloh taolani zikr etu bilan ko'ngillar tinchlanadi. Mana agarda bizning ko'ngillarimiz tinch tugul ekan, biz Alloh taolani zikr etirga tegish, o'shul vaqtda bizning ko'ngillarimiz tinchlanir inshaalloh. Shunday Alloh taolo aytadi: "Va zakirinallaha katiran va zakirat. A'addallohu lakum maghfiratan aw ajran 'azima." Al-Ahzab surasi 35-oyat. Alloh taolo shu oyatda aytadi: "Qo'ysalar deydi Alloh taolani ko'paytirib esga tushirarlar deydi. Bulamul er kishi, bulamul xotin qiz kishi. Alloh taolo shu kishilarga deydi mag'firat azilladi deydi. Ham zo'r buyuk ajrlar azilladi deydi." Ya'ni kimda kim Alloh taolani ko'paytirib zikr etar ekan, ko'paytirib Alloh taolani esga tushirar ekan, bulamul er kishi, esa xotin qiz kishi, nizavissima, Alloh taolo shu kishiga mag'firatni azilladi deydi. Nasal mag'firat? Alloh taolo shu kishini g'afur etadi degan so'z. Agarda Alloh taolo shu kishini g'afur etsa, u qabrga kirgach g'azabga tortilmay, Alloh taolo g'afur etgan gunohlarin g'azabga tortilmay, ham qabrda lazzat olashaq, qiyomat kunida u ijmoga kirashaq. Buyuk zo'r ajrlar azirladi deb Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda Al-Ahzab surasida 35-oyatda. Hadisda kelgancha Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi:
وما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيما إلا تحسر عليك يوم القيامة. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты, адам баланың дие, нинди гына сәгать үтмәсен дие, әгәр дә шушы сәгатьтә ул Аллаһ Тәгаләне искә төшерми икән дие, кыямәт көндә ул кайгыда түгел, әмма ул ничә дип әйтәбез, переживать итәчәк инде. Переживать итәчәк. Чөнки шушы сәгатьтә ул Аллаһ Тәгаләне искә төшермәде. Шушы сәгатьтә Аллаһ Тәгаләне искә төшермәгәч, ул как бы рус әйтмешен гаревать итәчәк инде. Шулай ук Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә Куръан-ы Кәримдә: "Сабақал муфарридун, قالوا أما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات". Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты, mufarridun ди, алар уздылар ди. Анан сорадылар, кем ул муфарридун? Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, муфарридун ди, кайсылары ди, Аллаһ Тәгаләне күп искә төшерәләр ди. Менә бу зикрләрнең файдасылары, нинди файда бар? Файдасы бар, то что Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Фәлә тәгъләму нәфсун ма ухфия лакум мин курратин а'юнин җазаан бима кану я'малун". Сәҗдә сүрәсендә 10-нчы аятта Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә: "Җәннәткә керәсе мөэминнәр аларга анда нәрсә хәзерләнгәнен һич беркем дә белмәс ди. Җәннәткә кереп күргәч, күзләре карарланыр, күңелләре шатланыр, аларның кылган яхшылыкларына изге җәза булсын өчен" дип. Ягъни Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, менә җәннәттә ди, Аллаһ Тәгалә аларга күп нәрсә әзерләде ди. Күзе күрмәгән, кулаклары ишетмәгән, даже йөрәге дә представлять итми нәрсә анда. Ягъни Аллаһ Тәгаләне зикр итүнең файдасы була шул, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә иҗмахта бик күп ниъмәтләр әзерләп куйган икән. Аннары икенчесе файда. Шайтанны куа дигән. Һәм шайтанны сындыра. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва май яхшу ан зикри рахмани нуқайиду лаху шайтанан фаху лаху қарин". Зухруф сүрәсендә 36-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем дие Аллаһ Тәгаләнең зикреннән баш тарта икән дие, без аңар дие шайтанны куярбыз дие. Юлы аңар дуст булыр дие". Ягъни кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерми, ул вакытта шайтан аны янында йөри. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы кешегә шайтанны куярбыз ди. Шушы шайтан аңар дуст булыр диде. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, шайтан ул сезгә ачык дошман ди, ул дуст була алмый. Дуст дигән сүз ул аңар һәр вакытта да начар гамәл кылырга өндәячәк икән. Һәр вакытта да. Шушы кеше бәхетсез булачак ике дөньяда да. Менә икенчесе файдасы, то что кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, ул шайтанны куа һәм аны сындыра икән. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Инна лазина тaqaw иза массахум таифун минаш шайтани тәзәккару фа изакум мубсирун". Ал-Ағраф сүрәсе 201-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр тақва мөэминнәргә шайтаннан вәсвәсә ирешсә, шул вакыт ярдәм сорап Аллаһны зикр итәрләр. Шундый хәлдә басират илә, ягъни күреп, белеп эш кылырлар" ди. Ягъни өченче файда, әгәр дә кешегә шайтанның вәсвәсәсе ирешсә, ягъни шайтан аны кутыртса, ул Аллаһны искә төшерә ди. Шул вакытта ул басират хәлендә ди, ягъни күреп, белеп эш кылыр ди. Менә кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерә икән, ул вакытта шайтан китә икән шушы вакытында. Шулай ук вакала Ибн Габбас радиллаһу анһума, ягъни Ибн Габбас шулай дип әйткән, Аллаһ Тәгаләнән разый булсын. Бу инде зур сахабалардан берсе. "Аш-шайтану джатимун галя калби ибн Адама". Шайтан ди кешенең калбында утыра ди. "Фаиза саха ва гафала ва васваса фаиза закара Аллаһу Тәгалә ханаса". Ягъни әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләне искә төшермәй икән,
Шайтан шушы кешенең калыбына утыра икән ди. Әгәр ул хаталанды икән, бу шайтан вәсвәсәсе белән. Әгәр дә ул гафләттә булды икән, бу шайтанның вәсвәсәсе белән. Но Аллаһ Тәгаләне искә төшерә икән, ул кача ди. Ул кача ди. Фас'аллаһу Тәгалә ан яғидана min şerri şeytani ve şirkihi ve min hamazati ve nefhihi ve nefsihi innehu sami'u mucibu qarib degan. Endi Allah Subhanahu Taala'dan dua so'raymiz, ya Rabbim Allah, bizning endi shayton vasvasasidan saqla, bizning shirklardan saqla. Shulay shaytonning endi urularidan saqla, onu vasvasasidan saqla. Bizga endi ya Rabbim Allah buyuk jannatlarni nasib et. Ko'p etib seni ya Rabbim Allah zikr etirga dünyada yerden bir ya Rabbim Allah. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ve sami'u dua. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة